TT Vision clear to te chibai ule PC van moi kan ya se chi wang khwai lo ngai thang u se chi biala assembly by election lo tura congress candidate tour PC latlan sang chuan Mizoram budget opposition biale ruling bial ta na sum dashan a lo di so in MNF party mi te point et to bial ni awanga kan chan voter kan chan lo a an shiat arin lo thu asoi voina search press club pa thu thar theder tu te kom na hian Indian National Congress INC in search bial by election a an candidate tour PC latlan sang chuan search bial by election lo tura ruling bial ni chungchang so in opposition MLA bial ni awanga char tur nia ngai an ti asoya ruling bial le opposition bial ni danglamna a lo ti soin tu po tling se an thil ti thei ain angtlang ti asoya kumsang ni pathuma MLA in thlan puya khan MNF in sarkar na siamin serchi bial chu ek tu bial ani ti soin khati hun lai po khan MNF party mi te hian ek tu bial kan ni awanga kan chan tur kan chan tak lo soi tur an nei an shiat arin lo thu asoya Mizoram budget chu ruling bial tan bik ani lo thu le Mizoram tan ani awangin Congress sarkar laya NLUP an pui lai po in ep tu bial ni awanga pek ve lo an ngai lo thu asoi bokani PC latlan sang chuan ser chi bial chu hunrei tak chief minister bial alo ni to ti po soin kan ho tu pa kan pu ber pulal than holan chief minister ni chungin rei tak min biala mason na tam tak kan nei pha a chuti rualin kan du thu sam anga mason na thlen lo na po a nge yang in siam that kan ngai na a te po thei top chu a bial chung mason nan thokho zel turin bial mi puite kan nge nin kan so mani ti in ser bial mason na atana ahma lo lak to zozai le ahma chop ati hlotlin man lo tam takte ti hlotlin ani theinan Congress party in official candidate atana an ruat na chu pom ani thu asoi bok serchi bial by election nei tura akhing puite chu party vice president nilai le leader nilai te ani ti soin kong tam taka tluk lo tur te ani ti soya thil pakhat soidu kaneya chu heng ka khing pui tur parau pui tak tak pani te ai hian serchi bial mi puite hi ka hrechianga anni pani ai chuan intan ka tangkai zo kang ti hi ani ati a Mizoram Assembly constituency tambera bial chung mi ma ni khuchuak ngei MLA nei anin ti mu thule ma an son pui thu po soin tun chuma po hian kan ruling party MNF o naw te po hian bial chung mi candidate tur an ron zong ma saphota an somte an rem chan tak lo wangin ho tu dang an ron ruat ta ani po hi bial chung mi du tu te thau an ni a voi ni lai bial chung mi lo candidate to tu an ni boka langlo lama min tho pui nge kan be sei ati PC latlan sang chuan pathian le bial mi puite zara MLA atana thlantlin ani chuan mi pui nol pui mi re theile har sa jok te tan po ban phak MLA ni atum thu asoya MLA fan kum thum man tur la cheng wai zali som nga lai mai hi mi re thei te tan atangkai thei ang berin man katum anga pur fan mi re thei pual kan siam anga dam lo aizo le hmun pui pan pui ngai sum har sat na awanga dam doi indian pan thei lo te tan kan mangang ti in kan ma loka serchi bial by election kan ma chon thwai dona intana thei top chwa turing karon in pe a serchi bial mi puite in khongai vote karon ngen tak meu che uani atibok he huna hian serchi East Block Congress Committee President Pu R Vandal Dula chuan serchi bial Congress candidate tura PC latlan sang arot tu chu thenzol lam anni ti soin an lungrwal tlang hle ti asoi bokani thu thar theder tu te kom tu PC latlan sang a hi an party shwai turwal ten an choi o mani Serchip to village council le tlom ngai pol shang te chuan an puam chunga pilom sang zwali te in sak chun zom na an thok me Thudon danin pilom sang zwali te chung kwa hi member palini in hun engemo chen kalta a khan anin tur hi an lo sato a ama ero chu har sat na shanga wanga an sak chun zom thei tak lo wangin engineer jang khan serchip to VC le an huam chunga tlom ngai pol shang te chuan natlangin in sak na hi an thok chun zom ta ani he in hi asam type ni in adung fit som ni pale le awang fit som ni in chung tur rangwa le abang tur tile te hi bial tu MLA lui pulal du ama chuan atum saka serchip biala MNF candidate tur puwanal zoma po in chan puina cheng sing ni ahlan bokani he in sak natlang hi voina po chun zom le ani bok heti lai hian serchip marveng branch waime te poin an huam chunga mei thai pakhat chen na in sak na an tho po chun zom zelin lua thei turin an pe fel don nai ni athudon ani bok Serchip Battalion hun puine 8 Assam Rifles le Mizoram Journalists Association MJA Serchip District te chuan voin khan Assam Rifles NCO klapa inkom na an nei he inkom na hian 8 Assam Rifles Commandant Colonel J Mutum SM chuan ram event na an thona konga twal chumi te ne na in
kung kai na cha nei chu an tum pakhat ani thole chumi tur chuan mi puite tan thil tam tak an ti thu asoya ama nge po India mar chak mi le sa ani awangin mi pui nun phung tam tak po asia thiam thu asoya chalai ten na an nei theina tura ma an lak chin thu te zirna lama le infiam na lama po twal chung mi te choi kang tura ma an lak chin thu te asoi bok he huna hian MJS Chief District President Pukap Liana Pachuaw chuan Assam Rifles in Media Conclave an buat sai chu lom omati thu le mi pui te ta na tam tak an lo tho to na a lom thu asoya chuti rual chuan mi pui te ta na Assam Rifles na tho te chu mi pui in an sha thin lo wangin mi pui te ne na inpo na thazok a om theina media kal tlanga an na tho te puangzar thin turin Assam Rifles how tu te asom ngal bokani chanchin bumi te zo na changin Cornel J Mutum chuan Myanmar le India ram ri champhai tanga sangau thleng kilometer za somria ta thui chu anvil thu soin outpost pasari an nei ti asoya tun naya kho chaklama Assam Rifles den lir thei sang sang dapa mi puite ta na har satna an siam chin ni asoi chungchang zo na po changin bongrokara drugs le ral thuam te zetel ani china hetiang report an don hian lir thei dap lo thei an ni lo ti asoya tuna hian hetiang check na tur khol hi an cha mek ti soin khol alo thlen huna chuan tuna har satna thleng chin tam tak hi akian an be sei ti asoi bok dan phallava ramdanga changa bongrolak lu chungchanga ramri atanga kilometer som paruk chunga omchu Assam Rifles den an man theya kilometer som paruk pon lamchu custom le state police te kut ani to thu asoi bok Assam Rifles how tu te chuan me thla a sipai lak run pui nei tura ser chip town chunga thalai sipai changdu te ta na thlona registration ti thei ani thu soin an kema RO office a jingdar ria ta changa jingdar som pakhat le tlaidar thuma changa dar nga chungin document mo tekengin registration anti sak thei ti an soya Serchipa boxing championship buat sei an tum thole zoar deprived children home no pang pali chu boxing training tura an sponsor tur thu asoya an malak na sang sang te po an soi bokani Mizoram Sarkar chuan Serchip khopui chunga village council sang sang minga number om te chu veng hing puturin athak ta Hemi chungchanga February ni somni paruk sang ni somni pakhata commissioner and secretary local administration department in Thuchwa Siama atarlam danin Serchip 1 VC2 Vengchung village council Serchip ti ani anga Serchip 2 VC2 Dinthar VC ti athlakin Serchip 3 VC2 Chimveng VC ti ani anga Serchip 4 VC2 Serchip Konpui VC ti in Serchip 5 VC2 Philveng VC ti ani ang Serchip 6 VC2 Marveng VC ti athlakin Serchip 7 VC2 Serchip Konpui North VC ti athlak ani a Serchip 8 VC2 PNI Veng VC ti athlak ani bok hemi malam hian Serchip a VC sang sang thukhom chuan Serchip a VC te hming number om thin chu veng hming putura thlak an lo rel to ani Serchip le Tenzol in kar matluya leido mek chu zirtop ni khan Serchip subheadquarters oi me chuan lo in na tho kal mek an NFA he leido na thok tu te tho dan le an na tho to chin chu lung oi thak thokhat ni a an hriat thu an soi Zirtop nia matleido na thomek entu Serchip subheadquarters OIME Vigilance and Monitoring Committee le Serchip subheadquarters OIME shwai tu te hi leido na thok tu tantia construction company how tu ten lodong songin an na thomek din mun an lo shila he huna hian tantia construction how tu te chuan he le hi meter somruk pathuma sei ani don thu soin le hi azaw zong akong ochin hi meter sari point panga ni in motor pahni in pel thei tura ni thu an soya metric ton zani somnga dol zo tura duana ni a leichua thi RCC chhun tur ni in millimeter zani som nia cha a chhun tura ni a kumin April tha a zo man vek tum ani thu le leido zo nuwa kum khat an vil zui tur thu an soyani he leido na thome khi Serchip le war pui in karkong Asian Development Bank ADB sum manga leizau le siam that na thome chunga ani a leido na tan hian cheng veibel che som pali poin pakwa patni ruakman ani a asiam tu engineer te chuan tu na an leido hi Mizoram le kong thaber ani thu an soibo ZPM leader Pulal du oma chuan Serchip biala assembly by election lo om tura pathian le kaushan mit mei veng chunga diktaka campaign turin ZPM me le sa te acha
Engineer Cancer Chip Block ZPM Huam Chunga ZPM Unit Zonu Le Chelai Unit Shwai to 10 New Ser Chip Oi Me Hola Political Training Ni In He Huna Hian ZPM Leader Pulal Du Oma Chuan He Thu Hi Asoya ZPM Leader Chuan ZPM Chu Kalphung Sang Nei Kan Ni A Kandang Lambik Turani Mi Te Po Kan Laka An Thik Thu A Chebik Ema Party Dang Ten Anti Mi Puyin An Nui Liam Pui Mai Mai Ang Chi Hi Keini Laka Chuan An Nui Liam Pui Ve Theilo Heng Te Hi Huat Tur Anilava an laka be se na sang tak an nei wang jok ani ti kan sha ta chula kan mi mal nun po kan uluk angai zual bi kani ati a in than lo om le tur kum sang ni som ni pathuma chuan mi pui be se ber kan ni a pathian zara kan sarkar ngei tura kan ngai mi zo mi pui te vot thak dan kalphung en chuan ro real lai kan nin to chuan a thak nan in than masa a pahni na tling teu ber te in than le huna kan ti ting zel mai thina ni ati bok serchi bial in than tur den chena party chen khat campaign na housing for all HFA chungchang soin pulal du oma chuan in sabchan puina kan pedon che u ti in mi pui bum tum me party an oma kumsang ni som ni pahni atop tur PMAY housing for all urban hi state sarkarin andu du a anti saka anti sak lo thei ani lo central scheme ani a adu apiang tan dan anga dil thei ani campaign na na man chi ani lo ati pulal du oma chuan he scheme chau lo po hi central scheme tam tak a om ti soin kan state sarkar hi are thei lu tuka sarkar na thok te lo le pension te abat sak mek le kan leiba apun thur lai hian in sakchan puina le thil dang reng po khoya chang ma in state sarkar hwai changa pek thei le ti sak thei ngai na a omlo tuna sarkar malak na tur reng le anung phum zong po hi central scheme hwai changa sum local tura be save kani atibok tun naya serchi pada tur convert tu shal tu tanker driver lelchan hima chuan athil ti a ngai dam dilin march ni som ni sang ni som ni pakhat ma in kerosene oil kim lo zong da kim turin a intiam Tudon danin hemi chungchanga thupa choina asiama pulal chan hima MZ01 M5334 driver hian February ni som paruk sang ni som ni pakhata serchi pa kerosene oil da tur apur tin lo na barrel som litar sang ni zatni som nga pariat point pariat bia serchi DCSO phalna a ashal na poisa po DCSO hi aizola apek thu asoi serchi district consumers association le legal metrology inspector te shiat laya asoi chu dot ani ti apuanga adot soyawanga serchi DCSO ati mingchia ta wangle dot asoyawang hian SDCA le legal metrology inspector te chunga hian thupa choin ngaidam adil ti atar lang bokani tanker driver hian kerosene oil kimlo zong hi march ni som ni sang ni som ni pakhat ayat lai lawa ronda kim le nge turin a intiam ti po soin hei wang hian serchi police station a serchi DCSO in FIR thelu po nukir sakturin angen ti atar lang bokani hemi chungchang a hian kan palai chuan serchi DCSO hi bia in he thupa choina lekha hi serchi district consumer association te hne na a thelut vele don ti asoya hemi azir hian FIR lo thelu to nukir lo chungchang a malak zui ani tur thu DCSO chuan asoi bok Inter-District Volleyball Championship voisom pasari na chu naktu khian khozola khelchan ani dona Serchip District IO tur te po in token khan khozol hi an panani Shilenga wanga nikum lama khel thei ani lo nuwa Inter-District Volleyball Championship voisom pasari na hi naktu khian khozola khelchan turarwa manni in zan in hian akhu hon na le tai jo nei ani dona Mizoram District shang atangin mi pale meichia team khazel tel tura be se ni in tunkar zir top ni khian zo fel tura ni ang he championship a Serchip District IO khel tur te chuan hun engemo chen in bot saina an nei nuwa tukin khan Serchip chwa sanin khozol hi an pana Serchip District Volleyball Association President Phuket Langthan Moi Hovin an mani thana hun hi man ni in SDVA President chuan in fiami te chu Serchip District tana theitop chwa turin acha a mi in phalten ani bwa saina sum le pai tam tak an pek thu po soin heng mi te hne na hian lom thu a soi ngal bokani Serchip District IO kalmi pale mei cheti ma hian players rong pani veve omin manager Pusrila din pui Hovin an kala SDVA treasurer puro minglian chuan chongchai na in atha ani Voina Mizoram Legislative Assembly Budget Session Finance Department Chamtu Chief Minister Puzoram Thanga chuan kumsang ni somni pakhata changa sang ni somni pahni atana Mizoram Budget chengvei bel chasing khat zathum somru parpoin pathum pahni chu hausa aphar
Voina Assembly Chutkhom Chunzoma Hian Chutkhom Chan Ani Vele Thil Dang Tilavin Chief Minister Hian Budget Hi Aphar Ngala Chief Minister Chuan Shileng in Nasataka Ramdin Mun Asoi Dang Lamawa Nga Chumdang Aya Sarkar Lai Puya Changa Sum Mu Atlak Niam Dan Soin Hei Hian State Sarkar Chu Sum Tamjok Puk Lo The Lava Asyam Thu Asoi Bok Kumsang Ni Som Ni Pakhata Changa Sang Ni Som Ni Pahni Chunga Sum Mu Be Se Za Chu Cheng Vai Bel Che Sing Khat Sang Khat Za Somli Pariat Point Pariat Pakwa Ani A State Sarkar Chua tax revenue le non tax revenue atangin cheng vai bel the sang khat zanga somsari pakhat point pariat patni mu be sei ani a hei hi sum mu tur be sei zong za som pali point pakhat bialani hei ba ka hian Mizoram in CSS frang akal puina tur cheng vai bel the sang ni zanga somsari point pathum pakwa ba ka grants dang NLC PR NES, IDS, NEC le Scheduled Tribe Welfare Grants de Central Road Fund na changin cheng vai bel che zathum somriat panga point pasari te mu be sei ani bok hei ba ka hian budget thara hian SEDP a cheng vai bel che zali da ni in MNF ritani te thuam that nan cheng vai bel chenga da ani bok Aizawl Municipal Corporation AMC in Thlanna nei zo ta ka councillors thlantin mi song pakwa te chu vo in khanjin omna thutiam tira laklu ni in AMC mayor le deputy mayor ba ka executive councillors mi pali te po laklu ngal an ni bok AMC Councillor Selaklo na income hi AMC Office Board of Councillors hola nei ni in Municipal Commissioner Puke Lalding Liana Chuan Councillor Thantlin Ming le an watte achiara hemi hnu hian Aizawl District Magistrate pu ar lalram ngaka IAS kai shwaina hnuaya Councillor Tana Thantlin te chuan rin omna thut tiaman la a AMC and kol na danin aphut angin AMC Mayor le Deputy Mayor thlanna nei ngalani a AMC Mayor tan Ward number 1 Councillor Pulalrin enga sailo ni in Deputy Mayor tan Ward number 12 Councillor pu ar thanglura chu thlan ani a anni hian he office ta na thutiam chu an la ngala Mayor hian Executive Councillor ta na Councillor pali arwata chungte chu Ward number 2 Councillor Pulal Ringliana Ward number 4 Councillor Pulal Tlanzova Khiangte Ward number 9 Councillor PB Lal Ompui le Ward number 11 Councillor Pu H Zonun Sanga anni po hi thutiam an la bokani Rural Development Department Changtu Minister Pulal Ruat Ki Machuan in Ni Khan Leng Khwat Lo in IM Herna Khol a hon baka Leng Smart Village Project chu a hong Shyama Prasad Mukherjee Urban Mission SPMRM Malakna Hnuaya Leng Khwa Adin Turmeric Processing Center honna huna hian RD Minister chuan mani ram thar chua nge kan ngai hluta changkai taka kan manzel apoi mo thu soin theitop chua be sau turin Leng Village Organization te chu acha a helai bul nai maya cher thlum von thatna an siam chopo Minister hian atlo ngalani hemi hnu hian RD Minister hian Leng Khwa a sai hnu na hola Leng Smart Village Project chu a hong ngala Serchip DRDA Project Director Pumal Somtluanga kai shwai he huna hian RD Minister chuan he project hian kentel tam tak anei thule kho om in todel na konga malak na tepo a huang vek thu soin a hlotlin na atan khomi puite nen thei top an chua atul don thu asoya Leng Khwa in IM le thlaidang hlotling taka an ching po lom omati thu soin mizo te chu namrin om le taima kan ni atul thu asoya kan thil thar chua te alo le chong tu ten a that bek na an sha thei apoi mo thu asoi bok mizo mi puiten kan ram ngo kan hum hal lo chuan chang thar te chen na tlak lawa kan ram kan chua mai a hlo om thu po soin chutiang ani laya Leng Khwa in tui na hum hal na konga rampum huap choi moina andong chu lom omati thu asoya fai na konga na sataka ma an la po lom omati thu soin fai na chu mani chewa bulchen tur ani thu asoi bok he huna hian East Lungdar BDO pu H lalshwai tluang chuan Smart Village Project kalpui dan tur soi fe in Smart Village Project noya hian shisel na konga te eizon na konga te fai na le thiang lim na baka khoti moina konga te digital learning school te insurance te free wifi te open gym te kum upa te tan recreation center te greenhouse farming le food processing unit te bazar cha te solar street light te cold storage te le khotlang in rel bol na cha tin reng te nei tuma malak chho zel ani tur thu le tun din huna po enge mozat ataka nei ani to thu soibok he huna hian MZS RLM chief executive officer Pilal Chanda mi chuan Leng Village Organization ten IM an thar chua chu atlang zara MZS RLM hnuai malak na shanga Leng khotlangin thataka na an tho chena wangin lom thu asoibok Non-lecturable Central Pool of Resources NLCPR sum cheng nwai
zali somthum pali point pakwa paruk seng asiam East Lungdar Mini Sport Complex to Rural Development Minister Pulalruat Kim Chuan Engineer Khan Hong East Lungdar tlanga East Lungdar Mini Sport Complex honna huna hian RD Minister chuan he sport complex hon theya pe anita chulom omati thu soin apui tin theina tura ma lo la to tu RD Minister luile sarkar official te chunga lom thu asoya infiam na lama thlai ten ma kan sonin eizon na atana changkai ani awangin sport policy te kan lo nei tak thu asoya infiam na manrua le hun ma te po na sataka siam chhozel ni in mizo thlai te po infiam na lama an fe chuak na sato hle a East Lungdar po in zofa te zinga Olympian masa lalrem sanga alo shing to a ama ang boka zofa te le India ram te ming chatu tur infiam mi shinzel itumang uti in khotlang mi puite afuya infiam na mangin rui hlau le nun kong thalo tin reng kan tu do langa hrisel na le ram te ming chatu ni khopia la mason kan tumzel do na ni atibok he complex thara volleyball court thatak siam na tur sum cheng noi song panga chu tuna hian sanction to ani thu le futsal ground zana po man thei tur po da bel tum ani thu asoi bok Serchip DRDA project director Pumal Som tluanga kai shwai he huna hian RD department a AE David Lel chuan oma chuan technical report pe in he na hi kumsang ni som pasare tho chan ni in lusai engineering tent na hi an thoka July sang ni song pakwa khan na hi tho zo ani to ani helang huna hian football ground chu adung meter za panga le awang meter somruk panga da ni in level hi athara lak vek ani a leihnuaya tui chepai na tur meter ni point panga dana da vek ani baka adung ton na side drain siam mani bok asira hian toilet pahni bedroom pahni kitchen hall pakhat le dressing room pakhat omna pavilion chatak le mi puida chut na tur gallery sak ani bok playground hi hung vek ni in asira multipurpose hall chatak le tennis court siam ani boka futsal ground le volleyball court siam na tur wa man fel ni bokin a che ve lungrem tu lai le apan na kong te po siam tel ani bok he huna hian East Lungdar BDO puh lal shwai tluang chuan in lom na thu soin MZS RLM ma chief executive officer Pilal Chanda mi chuan Lungchuan village organization ten an siam Mizo Chili Mizo Mar Chasong Bol chu atlang zar boka minister hian mini sport complex hon na pwala East Lungdar GSA le Leng GSA 10 exhibition match an khel le mini sport complex hon na pwala multipurpose hall a boxing competition buat sai final match te thlirin loman asem ngal bokani Shyama Prasad Mukherjee Urban Mission SPMRM Noya East Lungdar Block 1 chunga chungka somriat te hnena Engineer Khan Rural Development Minister Pulalruat Kim Chuan liter sang ni dong tuizem asem heng tuizem sem na pwala in khom toy East Lungdar BDO complex a East Lungdar BDO pu hlar shwai tluanga kai shwaya ne ya RD Minister chuan SPMRM chu khopui notify town ni ve lo thingtlang khwaten khopui angapma an son ve theina tura malak na ani ti soin atira Mizorama RD block pahni a kalpui ni in kan kalpui chhata wangin sarkar lai pui chuan RD block dang pahni a kalpui le rem ti in tuna hian East Lungdar block ba ka aibok khozol le thingsul khia RD block a te kalpui ani to thu asoi minister chuan pathianin mishing te ta na ruwa tui min pek chu lokhol khom na chang shelo mitam takan om thu soin kan khosak phung achang kan zel ruala tui kan mamona asan zel boxi awangin kan environment hum hal chunga ruwa tui khol khom na chang kan shiat atul thu asoya chumi atana mi puiten changkai taka an man turin Mizorama avoi khatna atan heng tuizem te hisem ani thu asoi bok he hun man na hian East Lungdar RD block 1 chunga khopakwa a chungka somria te hnena minister hian tuizem te hi asem chuaka tuizem dong tu te hi sailula khwa a chung ko pariat leng a chung koryat boklang a chung ko panga mualcheng a chung ko pariat East Lungdar a chung ko somni pakhat chekona chung ko panga sialsira chung ko panga lungchuana chung ko pasari le kholai lunga chung ko som pathum anni RD department changtu minister Pulalruat ke mahian East Lungdar BDO office po lo ngalin East Lungdar BDO pu lal shwai tluang ale atho puiten an malak nate an lo shila BDO office building thar sakdan turpo an soi ho ngal bok ani khati zong kha ser che wang khwa kan ti chwa the chu ni e